Maya pa abak po kay kayungan. Pakyabe tala king banalamisa. Ding kapasalamatan ding balang metong kay katamo. At king kay baytanang Helen Garcia. Lani Tolentino. Bea Salalila. At karing kaya katamong kapatad king malagwang kapaldanan dari Randy Moralea, Dr. Mark Anthony Sanchez, RV at Riza Viray, Dominga Mercado, Maria Ellen Canlas, Maria Veronica Cortez, Nilo Maderas Udan. Pakyabetala naman po rin kapatatamong mayang unabye, para kingalanganggang kapaynawan daring kaladwa dari Yoli Tuazon, Elena Evangelista Anunciacion, Catalina Lacson, Rashinaya Marie Lacson, Melinda Arlene and Antonio, Isaac Gabriel Di Matulak, Emmanuel Tejada, Adoracion Lerit, Remigio Deirit, Bartolome Gonzalez Sr., Ruben Lacson Jr., Esmeraldo Gonzalez, Arturo Sr., Arturo Jr., at Nelita Sioson, Kates Lapid, Max Yanis Lacson, Pasita Navarro, Jojo Junio, Mirna Pendon, at Celestina Badoy, at ding hanggang eganagan ng kaladwa king purgatorio. Kilagyon ng ikpam, pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Maya payabang po. maya payabak po amo. Ing Diyos ang tabayan na nakatamo, king pamaglakbeta mo, king ikatangbiya. Pwedeng ing pamaglakbeta mo, mimiwas na mo, parayu. Dadayo tamo, king kanang talagang kayausan. Huwag kat nakataan naman ng Diyos, magbalik, king ikatang pamaglakbe. King Jerusalem ning Bietam, king kakatang mission, king kakatang dapat kawan. Migyang na ano pa man, ing Ginoo nakatalakwan, nakatamo paboren. At karing panahon, paydaig tamo king kasalanan. Potang maging tamay nalog, mag-nervyos tamo, o masyado tamong may gagana ka. Eta paboren masasambuting kasalpantayan ng tamo, king sinubling mebye Diyos, king Diyos amamie, pag-asa at kapanayan kay katamo. Karing hanggang pamagkulang tamo, tanggapan ta sana ing pakalulo ng Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King Isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen,
karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin yu ko, King Diyos, aginutamo. In Diyos sa may payang totoo pakaluluan nakatamot king pangapatao ring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Ganakantala po rin kaya katamong panalangin. Di kaya katang intensyon, makaparigil kay misang iti. Ganakantala ring intensyon na ring pengakuanan tang pangadi o pepapangadi kaya katamo. Dahil masakit. Dahil manes ya kareng masakit. Dahil karelang pamilya. Dahil sasawp king katang balen. King kasuywan king katang kaligtasan. Reng sasawp mamirasong tinape. Karika para tang tao. O Diyos sa ikpami, ing dalan ing biyemi, binayang mapagal uli na ning dalan na ning kaya kaming pamaglakbe. Dapat ibiyeme ikay kami Jesus, ay anak mo, anting kayan tabi ming maglakad. Apataba ka ring puso, miking lugod mo at tula. Papanatilya na kay pipiraso ka ring tinape,
akikayang sarili, babienang tetagan kay kami. Ibuklat mo sana mo naman ding matami, banaki lalami ka rin kapatad mi, matamle puso at misasakitan. Banakita kay kami, hindi takmuman king kasal pantayanan, ami sinubling mebye, aginumi, manggaman, king alangangga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, kin libro da rin dapat daring apostol. King Aldoning Pentecoste, tinalakadya i Pedro, kambe da rin 12 a apostol, at nga na migsalitang masikan karentaw. Kabalen na Hudyo, ikayong sablang manuknangan keti Jerusalem. Pakiramdaman niyo ko at ipaintulot ko, insabihan ko kaya kayo nung nano in kabaldugan naniti. Tingiran nyo iting sasabihan ko, memalen ning Israel. Hi Jesus ning Nazaret, yaing taong tinubod na in Diyos, at inkayang pangatuburan king Diyos, mipakalalay ang masala kaya kayo, king kapamilatan daring mala. Ding makapagmulalang bagi, at ding wagas na depat na ning Diyos, king kapamilatan. Ikayo mismo, baluyo iti. Paplasang kiti mismo, busalyo karing may palyari. Ing Diyos, king sarili ng kaburian at kabyasnan. Telagana ng makapauna, king miyabe yahi Jesus kaya kayo. At ikayo peteye, inyang pepaintulot yung ipakure king krus, ding marawak at tao. Dapot, pepasubyaning men ning Diyos. Liniktas ning upaya na ning kamatayan. Uling emalyari kapilan man, imbihaga ning kamatayan. Uling sasabyan ng David, inggil keyo. Ikit ke ingginu at yuking arapan ko kapilan man. At yuking dane akong wanan, ban eko maligalig. Pauli na niti, mesayaya ining puso ko, at indila ko daralit yang mitmong tula. Ing katawan ko, miyaddanan niya naman matibe kapanayan. Uling eko painggulot king kaladwa ko, at ema pabren king labwad daring mete, ni ema paintulot king ikekang banal, takman niyang kasiran. Pepakilala mo lakanako rindalan apain turo king bie, at katman mo ko kin tula, ulining atyuka kin siping ko. Kapatad, naalingad ning ninuman king idabid ing kekatamo pipimpunan metene, at mikutkut at tsuya pa busal mo ing keyang pansyon. Antina ning metong yang propeta, at balo na ning Diyos pengakot na simpakeyo, ing gawa ning kayalili na bilang ari ning metong kayang palipi. Ikit nang makapauna indaptana ning Diyos, inya ing kayang sinabi makainggil king pangasubli ng mie ng Kristo, yakabud itang sasabyana. Mapabren king labwad daring mete, makikatawan niyang takman king kasiran. Binangon net pepasublian mebye ning Diyos, iting mismo hi Jesus. At ikamingan, tistigo kami kaniti, mita siya king wanan ning Diyos, at tinggap niya kaya ing Espiritu Santo, antimo ing pengako ning kayang igpa, at ing aakit yung daramdaman ngeni, yapin itang kalam, at tutugtog ng labis-labis, kaya kami. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Impakibata mo po, ipakit me kaya kami o Ginu, indalan pa inturo kimbye. Ipakit me kaya kami, O Ginoo, ing dalan painturo king bie. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya kako magsantong. King Diyos, kakong sabyan, ikay kakong bukod Panginoon. Ika Ginu, imbukod kong pibantyan,
intula akakong pagnasan. Karinggamat mo, tsingmayap kong kapalaran. Ipakit me ke kami, o Ginoo, ing dalan painturo king biye. Inginu kakuyang purian, uling kaku babiyayang mayap akausukan. Kakong kaisipan, kayayang tatarian, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ning Ginoo, uling paratiyang atyukin siping ko. Matatag ko at maugun. Ipakit me ke kami, o Ginoo, ing dalan painturo king biye. Inya in puso ko masayaya at matulaya in kakong kaladwa. Pati pamikakatawan ko panatagya. Emo ipaintulot ing miras ko king karinan daring mete. Ni emo itulot king ding kakong kakaluguran, dungdungan de king kutkutan. Ipakit me ke kami, o Ginoo, ing dalan painturo king biye. Indalan pa inturo king be, kakong papakit me. Siping mo at yutulang alang kapante. Insawop mo, magdalang tulang alang kapupusan. Ipakit me ke kami, o Ginoo, ing dalan painturo king biye. Pamamasang ibot, kimumuna ng sulat San Pedro. Ingawsan yung igpaning manalangin kayo, yain Diyos sa mamatul, alang pangabiran karing tao. Agpangking depat ning balang metong. Uli na niti, gamitan nyo ing mabilog yung biye kitiking yato, ang mapansamantalayong tutok nangan, kagalangan, kayang antimong ing payo. Uling baluyo, nung nanong meging bayad na, ing pangatimawayo, kitiking biye kabaldugan na ama na yu. King kaya kayong pipumpunan, ingbeng meging bayad na ning metong nga bage. Amila ko ulaga kalupa ning ginto o ning pilak. Mitimawa kayo, king alang kaparang ulaga ning sakripisyo ng Kristo. Ame ngaring metong abiserong tupa, alang dungis o nanuman kapinsanan. Pinili na ning Diyos ing bayo ya pamila lang ing yato. Ipakilalaya karetang tauling aldo, alang-alang kaya kayo. King kapamilatana, maniwala kayo king Diyos a pepasubling me at pepaligaya kayo. Inyaing kasalpantayanan nyo at kapanaligan, makapamisan ngan king Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ba ang parangalan ing mayap a balita? Ginong Jesus, lilawan me ke kami ing ke kang amano, at palablaban mo king lugod ding puso mi, kabang pakisabihan mo kami. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King Aldo muring ito, ing mumuna ng Aldo, ning Paruminggo. Ding adwa, karing alagad, papuntala, king baryong Ausandang, Emmaus. Atin yang 10 kilometro, dayo, manibat Jerusalem. Pipagsalitan da, ing sablang bage, milyari, kabang mi pagsalitala, at mi kukutnanan. Linapit ya i Jesus, at may kiagnan niya karela.
Ikit de, dapot, erebitas ang akilala. Kitna na lang Jesus. Nano yung pipagsalitan niyo kabang lalakad kayo? Tinok ng la, mipnulang lungkot. Nga na kaya, ning metong milagyuan Cleopas. Ikaya namong diling karing manok nangan Jerusalem, inge makibalo karing bage, akay batibat pamong may nga palyari karin. Nanong bage? Nga nang kinutang pekibat da. Ding bage may nga palyari kang Jesus ning Nazaret, impropetang mayupaya king dapat at amano king harapanan ning Diyos at din sablang tao. Dinemandare rin kaya kaming pamuntok sa sardote at ding makatwanan ning balen, bang miatulan kamatayan at pepapakure king krus. Yapa naman ingasahan ming magligtas king Israel. Subali pa kanita, iti ang katlungaldo, manibatan ng milyarita. May bigla kami king belita daring mapilan ababaying kayabemi. Mintala kanu king kutkutan nan dinabak amaranon. Eredis nan imbang kena. Migbalik la at sasabihan da king menakit la kanong metong ay anghel. Sinabi na karela king miyabi Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapila na kay abemi. At makanyan pinindis nanda. Dapot area naman ikit Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela. Kapurulyo naman isip. Hanggang eni, paniwalan ning sablang inulada rin propeta. Wari kailangan ning Kristo dumalan niya king sablang bagay iti. Bayo ya lungub king kayang kayarian. At selesen ng Jesus karela, ing masasabi karing sablang kasulatan tungkol kaya. Manibat karing libro ng Moises at karing kasulatan da ring sablang propeta. Miraras na la, king baryong karelang pupuntalan, at pepawagan ng Jesus, ing isundo na pa, ing pamaglakad na. Dapot, pinigil de, ngara. Tuki na kayo paakya kami, na kayo susulong, lalbog ni ngaldo at maralundom na. Inya, tinukiyang sinalangi karela. Inyang kasuluran king pamangan, kinangwayang tinape at pepasalamat yo king Diyos. At kaybat, pemiraso ing tinape at binyene karela. Mi buklat la mata at akilala ra king yapala i Jesus. Dapot, biglayang mewala, king karelang panimanman, ngara king metong at metong. Inya pala balamu milalablab katapuso, kabang pakisabihan na kata king dalan, at lilinawa na kaya kata ring kasulatan. Kanita mo rin linakadla at migbalik Jerusalem. Disnandala, makatipon ding 11 metong at ding aliwapang kayabera, sasabing tutuyaping sinubling mebye ing ginu. Pepakit ya kang Simon. Ding adwa katao naman, belitara ing milyari kabang dalan. At nung makananureng akilala ing ginu, inyang pemiraso ing tinape. Ing may pabalita ni kaya kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. King lagyon ng igpampo ng anak, panibanan ng Espiritu, Amen. maya payabak po kayo kongan, Maya payabak po, Ama. karayang pong kabaryo tamo, makiramdam keng misa tamo, keng luwal, keng trompa, tatangliot, magising na ka, nagsipitang balik, o Noel, nagsipitang balik yan. Ating kaya katamong atsuking kaya katamong bale through this online mass. Maya payabak po kaya katamungan
Amimiss na kayo po. Bibabata pa pong bagya. Masakit po yung magmisang halos deng sisimbare mong susuyo kay misa. Deng mamasa, deng magkanta. Commentator po rin EMDC. Dapat king karnasan tangay ni pigunaman tayo po ning maya pabalita libutan ning katamong lockdown ang po pang quarantine sa community. Dini nga dua Ikleopas at kayabe na paluwal la Jerusalem, bigula puso. They are leaving Jerusalem with broken hearts. Mete yung Diyos. Mete yung Ginu. Mete Jesus karelang peniwalan, tikyan, at paniwalan yang manimunong milagtas la king kaligaligan king biyeda. Ni pakuya king krus. Eda ayn tinjan. They were leaving Jerusalem with broken hearts. Dapat po mayari ka rin. Inki katang ebanghelyo adwaya ing pamamuntada king Emmaus, it is the departure from Jerusalem. Tatakasan dahing mapaling kabilyan king Jerusalem. Nung dahing disipulos makakulong lagi at ang metong asilit king kwarto, deni naman sa salikutan da, mintala king Emmaus. Ing dayo na po ning Emmaus around siguro 9 kilometers from Jerusalem. Makabakabaya rin po lakaran ito. At king karelang pamaniwas kayong mapaling kabilyan. Makadukula, malungkot la. Bala mo mabayat lalub, mabayat labitis. Pagkalungkutan din kamatayan ng Yesus. Eda ay tindyan. At iting karelang sabyan kayong dalan. O ba't kayong pamaglakbedang palako? Ede manapangsingan, ede manakilala, Jesus pala yung kayabed ang maglakad. Kayabede, uling makadukula, malungkot la, ede manapansinan, kayabede yung Diyos. Ating masanti kang Jesus, ano man tambing peksabyan or tirwanan, pekiramdamana nung nanumpisabyan da. Kitna nala pa. Nano yung pisasabihan nyo kindalan. At sabihan, ika na mo yung mikibalo king malalyari. Ing milyari king Jerusalem. Jesus sa kaya kaming asahan, magligtas kaya kami. At kaya kaming maging hari, ngayon ni Petere at mikot-kot yan. Iting karelang daramdaman. It's frustration, disappointment. They are sad. They are defeated. Dapat Jesus ay no manlikwan, inantabayanan na laging pamaglakbeda. Pumakanya ning biyene. Kaya pamaglakbeta mo, in Diyos kaya betaya. Hanggang nga tayo man napapangsingan. May man nakikilala at suyak imbusal tamo. Tamo hindi dyan yung malalyari ng kay Kembiyeta mo. Hindi mo yung malalyari ngeni. Tama na intindihan ang malalyari. Ang ganding pekabiyasang scientist, ang pekabiyasang doktor, karakalabyasang king panahon tamo. Hanggang ngayon, alata pangakit na solusyon. Itang usan ng vaccine. Itang usan ng panulong kailangan tamo. Dakala mag-suggest, dakala sasabi nung nano, pero alapat talagang sabi tamo, inina, ing sagot kayong maragultang-kutang. Manayatangan po. It is just a game of waiting. Anya po talulual, panayin tamong milabas ini. Siguro dakalot, kailangan tang elumwal. At yung pumeto ngay igit kayong video. Makatuk nang nga po king abroad kasi rin matuwa, makatuk nang largo ka rin home for the aged ne po. Dati papasyalanin ng anak na balang Domingo, pore nga po na. At magtakay nga matwa, uling medyo magulyan na naman. Deng anak na ketala salamin, paluban na nung paluban. Elabi sa lungob, kikyak balamrugo makasukul ya. Daayin tinjan at malalyarity. Pero manwala ko po, ing ginuan tabayana nakatamo.
At data nga panahon nung ang makasadyatang makiramdam, nung atinta mo namang kapag pasensyan, makiramdam kayong panahon, ang malalyaring iti, mas aintindihan tamo bakit. It is a process that we have to undergo. Making sense of what we experience. Meeting the Lord along the way and seeing the big picture na itang akit mo itang mas malwalas. Alim mo itang ngeni. Alim mo itang bukas na mas malwalas pandaratang. The wider view. Antindihan mo na yung gayong may itong kakaranasan. Potang milabas na eh. Anya pala. From a hindsight, making sense of what happened, seeing the reason and the very purpose. Nga na po nitang may itong magaling na tao, ilagyo na po Steve Jobs. Yan po yung may impendo ka rin marakala cellphone na gamitan tangin eh, poketang Apple technology. Minsan po migsalita yung may itong graduation. May itong po ka rin peka magaling na tao, peka makwal tayo naman. O nang may sakit niya po, may ka-cancer ya. At king pabanwa, mete niya po. Kaya nakana pong mete, siguro magiging 50. Migsalita ya po ba yung mete king may itong graduation nga na itang correction, entitled nga, Connecting the Dots. Pikone-connecta mo laring milyari kaya ka. Ang yan pong magaling yang magaling, man migsalita kayong computer, man migsalita kayong technology, man migsalita kayong ekonomiya, kinuwento na hindi alana na. Yan takanong anak yung malati. I already experienced rejection. Eko pa man may baitan. Nambri sabihan, hita nga ako. Imana pala, may buktot siya, pamiene. I was already rejected by my mother. Uli sigurong kaluluya imana, niya paragul. Atsuk pa kaya nga tiyan ko, pamieda na ako. May kitarato siya karang may asawa nga na kunanda ko nga na, o nang tang mibait ko nga, baludang lalaki ko, da ako buri nga na. Burida kasi babae nga na. May reject na ako na naman, hanggang ating matuwang may asawa nga na, teacher la, kanta ko pa mo may adapt. Tinggap da ako retang may asawa. At penga ko da, at inyad ng ima ko, paboran ng anak ko, papagaral kaya yung pagaral. Dening may asawa nga na, tamaragul na ako, may gadap ka na ako, papagaral da ako nga na. O nga pa sinang ko rin ng may asawa, sakto la rin pera ka da nga, nung papagaral da ako, mga lulula. At sabi ko karela, yun na ako pagaral na nga na. Mag-drop out ya po. Kapag mag-drop out siya po, pwede naman palang mag-sit-in. Mag-sit-in niya mo po. May graduate, ala yung diploma. Sabi natin, kung man naisip pa magsalita ako kayong graduation, ako mismo ako may graduate. Ang kay po, dakal niya pa kinuwento king Vienna. May ginawa yung kumpanya, yung tandeng kumpanyang gawa na, dakal na makasosyo kayo, yung tandeng ideas na, dakal niya po ideas. Doburi, yan mismo, leko de po kayong kumpanya. May kumpisahan na ako na naman nga na. Yan ta pong, kaya hindi dyan kwento na puros kasakitan king Vienna. He connected the dots. Piko na konekta na ating palang pupuntalan inga na kumbye. When you look back and make sense. Nga nang bisya pambo kanitang mestro kaya, huwag mong hanapin ang kahulugan. Gawin mong makahulugan. Do not look for meaning. Make it meaningful. Diyan mong kabaldugan ang aranasan mo. Gawan mong mas malino at ating paintungulan. Ining milyari, karening aduang disipulo, Cleopas ating kayabe na. Jesus sinopa na lang, mibuklat la rin karelang mata. Ay tinjanda, kingkayang isip at puso, pikone-konekta na yung milyari, kailangan malyari pa yan. Sabi dapin, it happens for a reason. Malalyari yan, uling ating dahilan. At potang akit mo yung dahilan na yan. Akit mo yung paintungol king kiratamong biye. But we have to go through it. King religious term at ilangausan ken.
Mag-retreat tapa. Mag-recollection tapa. Bala mo ako, feeling ko, ining kaya katamong lockdown, ining kaya katamong community quarantine. It's like a retreat. At itang oras pigunaman ng biye. At itang oras tuknang kaya dati itang gagawan. Painawa tapa, hanggang malambat bagya. Then ang tamong oras misip nung nano'y daranasan tamo at delanan tanak imbye. Ating maulaga kaya ni itang kaduang direksyon. Ita pong mumunan direksyon ng kaya katang ebanghelyo, tatakas la, mimiwas la, sasalikot la, masakit lalong pupunta la, King Emmaus. In kaduang direksyon, pumayari king aralang pamanakas, pamagtampu, o sasalikot. Pumayawas kaya karalang kausan, distancing. Ginawa nila, dinayo la. Ing mahulaga, king karelang pamaglakbe, akatagmo din Diyos, ikit din kaburian ng Gino, implano ng Gino kaya katamo. There is a second direction. Kanitang agkatande Gino, emo kailalakwan. Gino, may keni, abayan mo kami. Bengi na, sisilim na, dadalumdum na. Malapit na yung mayari ng Aldo. May keni, stay with us. At kanita po nga kaya bede keng lamesa, king waning tinape, piraso na migpasalamat ya, at binyan karela. At kanita mi buklat la deng matada, inginu nga dahil kaya beta mo. This is the beginning of the signature of our Christian faith. It is identified by the breaking of the bread. Makanano may akikilala Jesus, po ating mamirasong tinape. When somebody breaks bread, when somebody is willing to help, po ating makasadyang sumahog at suya yung Diyos kimbusal tamo. Ako ararasan ko po ini kaya katamong baryo, kaya katamong parokya. Aldoldo, Aldoldo, at impamamirasong tinape, king miyariwang paralan. At sana misadsad tamo, kaniting kaya katamong lockdown hanggang May extend pa, hanggang May 15. At sana gana ka rin. Naitang misadsad tamo, king pamamiraso tamong tinape, king masalese paralan. King pamisaw-saw tamo, aliking lamangan. At kikatamong maya pabalita, mayari Emmaus, migbalik la, pupulay, matulang gugulisak, sinubli ang mebiyeng Diyos, aleluya, ligaya king Ginoo. Tutu, ing pamanyubling mebiye. Nung alayo po itang pamagbalik da, po kumpleto yung kwento. Uling dating panahon ni tamuman, magbalik tamo kay dating biye. Magbalik tamo kay ngobra, magbalik tamo kay katamong dating gagawin na Aldoldo, but it will never be the same. This time, we go back not with broken hearts, what with burning hearts. Wari po niya tang makola, masakit lalong. Bala mo, bigo la puso, broken-hearted. Pero tagigintay na no, mampalalikuan ng Diyos. Kaya bede yung Ginoo. Bigbalik la Jerusalem, milalablab la puso. Mabiyeng mabiye, ing kasalpantayanan. Kailangan tamong ngarapan, gulutan. Nung kailangan ta sigurong painawa batang agit pas maluwalas, sana makanyan mo naman inkarnasan tamo kening ebanghelyo. The pandemic experience is like the Emmaus experience, the coronavirus walk. It is heavy, it is a burden, fearful escaping and distancing avoiding. Even with this extended lockdown, we do not understand the real situation, the whole situation, and we really do not know the solution. Kakapkaptangan po. Baka nanutang magbalik kayong obra. Baka nanutang magbalik kayong anak kayong pamag-aral. Baka nanutang makatagal kayong kabiyayan. Baka nanutang magbalik pa si Bayo kaya katang biye.
there are many questions that are not yet answered, and more questions are raised for every answer yet to come. Iting kaya katamong ebanghelyo, iting kaya katang may pabalita. Kanita pong college ko, at ikiyang pikat takantay kaming mikakaklase. King seminaryo, madalas kaya pong gita-gitara po magkanta. At ipong meto nga matuwang kanta, 1972 ya pa, kalambat na nanay. Yung sinulat po ay Gilbert Sullivan. Kaya po, anay kasanting, anay ka po, anak kaburiking melody na. Pero ngayon matuwa na ako, pisip-pisip ko, enak man manuala kayo ng kanta ngayon eh. Nga nitang kanta, title na po, Alone Again, Naturally. Wapi naman eh. Pikanta-kanta mo ito. Alone Again, Naturally. Ngayon po medyo matuwa na ako. Bisip-sipit ko. Tutoy ta? Talagang natural yung ikandile? It is natural that you are alone? Tutoy ta? Ang kiyang masanting niya po yung kanta, masanting yung melody. Kung manuwala? Tutoy tang ikandile? Mga nano kami bait? Baliw po ka rin kang lelanganan ng Diyos? Ita mo rin peka may na? Nyantang mi bait tamo? Lenyo pureng asan. Kabait na rin asan. Tabing lang kakawe. Apasin nyo pureng manok. Pota mi bait la resise. In a few minutes, talakad na lang. Desisi. Kaya beda na imada man, tunong pamangan, tuk-tuk-tuk-tuk na lang. Daw man sa buwanan. Apasin nyo pureng ubingan, nandiyan po kay TV mo. Kabulan yung ubingan lumal na eh. Apasin na nyo la pureng ding nano pa seseyo. After a few days, they are on their own. Nakadlakad na lang. Tuturuno siguro nga, pero itamong tao, kabait na ning tao. Kapilan niya lumakad? Kaya ba ning pabulan? Kaya ba ning ano mabulan? Kapilan niya makapat to sarili ng pamangan ng meto kaya anak? Kalambat. At sabihan mong alone again? Naturally? Burim sabihan, meto kang makanyan, alang kayabe? Alang tinaid keka? Alang pepakan keka? Alang pepagaral keka? Alang miniblas keka? Alang minantabe keka? Eto to ito. Ing meto nga taong ganap, miras tamo kay kekatang biyengeni because we are never alone. Ulingin Diyos, ang yang tama na papansinan at tsuya kimbusal tamo. Karempe ngaring menese kay katamo. Karempe ngaring migparagul, pepagharal, migsakripisyo aldo. We are never alone. Only to realize that the breaking of the bread is an everyday experience for all humanity. At iti saning kaya katang maging kultura kimbaryo tamo, king katang parokya. Mipapamiraso tang tinape, king mialiwang paralan, king kaya katang oras, king kaya katang atensyon, king kaya katang sao, king kaya katang pamanantabe. Piraswan tamo yung salita mo, kanita maging tututang Kristiyan. Pamanantabe ng Diyos, king kaya katamong panahon ngeni. Iting kaya katang maya pabalita, ining kayausan ng Diyos kaya katamong. Tamo magdilidili, king kaya katang pamaglakbe. Numan papuntay ni, you are not taking it alone. We are together in this. Ating Diyos, kaya betaya. Kilagyo ng igpang, poning anak, poning balal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, ipasyag tayo, ingkaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Yeso-Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya karing Mete, King Katlungaldo sinubliyang Mebye,
pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabye ang pong may ngamate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublidang mie, ding mete, at king biela nangga. Amen. Manalangin tamo para king kaya tamong sarili at para rin kaya katang kapatad, lalo na rin ating pamangailangan. Ban mabiyasa tamong makilala kang Jesus bilang akatad mo tayo, king pamamirasong tinape. Ngatangan pong manalangin, Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ban potang maglakbeta mong kayagnan ng Ginu, ibuklat no ring matatamo at ipayabot ng akilala tayang lalakad, siping tamo, manalangin taking Ginu. Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ban potang sa salita tamo ing malilyari, ibuklat no ring matatamo at ipayabot ng atalastas tamong at ka ring kapalyaryan ning kekatang biye. Manalangin taking Ginu. Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ban potang babasan tayo ing mayap a balita, ibuklat no ring matatamo at palablabano ring puso tamong makiramdam kayo. Manalangin taking Ginu. Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ban potang pipiraswan tayo ing tinape ning Eucharistia, ibuklat no ring matatamo at katmwa na katang tula, uling akatabno tayo. Manalangin taking Ginu. Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ban potang akasulo tayo, ibuklat no ring matatamo at ipayabot ng irake tayo, ing balang metong at metong kekatamo. Manalangin taking Ginu. Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ban potang akatabno tayo, ibuklat no ring matatamo at ipayabot ng ume tamong alang pamangailang pag-alinlangan, ban pakilalaya karing aliwa. Manalangin taking Ginu. Ginu, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Para king kapasalamatan, king Aldo ng Kebaytan, Helen Garcia, Lani Tolentino at Bea Salalila. Para king kapaldanan, daringagang masakit, Randy Moraleja, Maria Ellen Canlas, Dr. Mark Anthony Sanchez, Maria Veronica Cortez, at Dominga Mercado. Para king alangangang kapainawan, king kaladuan ng Ruben Lacson Jr., Yoli Tuason, Bartolome Gonzalez Sr., Elena Evangelista Asuncion, Catalina Lacson, Esmeraldo Lac Gonzalez, Arturo Sr., Arturo Jr., Nelita Shoson, Melinda Arlene at Antonio, Isaac Gabriel de Matulak, Max Yanis Lacson, Rashinaya Marie Lacson, Kits Lapid, Adoracion Lerit, Mirna Pendon, Celestina Badoy, at hanggang kaladwa rin kaluguran tang mayang ubye. Ginong Jesus, maya pingatsuka kaya bemi. Sopan mo king mirake, king kaya kang kapanayan at tula, king balang metong katadmumi. Manatili kang kaya bemi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
malalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang duto. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mula reting regalong ibat king kaya ka Santa Iglesia, ing maragulatulang pigkalugmok kay kami, mirasana king kayang kaganapan ka rin banwa. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimuri, yat nayo reng puso yu. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulit ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ikpa, Diyos king langangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Pupurienda ka king lubos maragulatula king panaunim pamanyubling mebye, inyang i Kristo making sakripisyo Paskal miya. Gewa na kaming anak ning sala, at mi bangon king bayo at alangangang biye. Biklat no ring pasbol ning banwa, bantanggapan ing tapat mong balayan. Ing kamatayan na king krus, yeng men at buske kami king kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, pikaluba na king biye alanganga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing mabilog ayato. Kabang ding sa blangkoro ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tukunang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Dito po nga tsukaren pi bale-baleda, nung ako po makasiklod, tuk nang tapa po yung gagawan tamo, kabitala ring wanang tanggamat malapit ng ang puso. Tunay kapin banaloy pa ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalam po mi pabanalan mo sa naratingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayan mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan king waning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso net binyene karigayan disipulos nga na tangapan niya iti ikongan at kananya. Iti kanawong katawan na midaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin ngayon disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko ka niti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, ning bayo talangang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan.
gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng karigtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kaming antig metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganapik king lugut kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari at ding malugod na susuyo, magobra, sasaw king kaya kaming kasalpantayanan. Lalo na king kaya kaming parokya, kaya king Banala Cruz. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay naon at manenayang subling mi, at ding sablang mayang wabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katam. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang na Jesucristo kaya kaming talapangabos. Ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligtan ni kaya kaming kasalanan, nung nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng ginuyang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antemuri. Pakit tamo po, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Kapayapan po kaya ko nga.
Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuwan la rin mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapot, yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Spiritual a communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, ing pauli na ning ngening pinandit. Era ka atanggap king sakramento. Ume kamuman na spiritual, kening puso ko. Kakawulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot, kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Bani paglualo mo kami laban kaniting coronavirus. Na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo para karing sablang tao
amiyatasan, ban panigaralan ing penibatana niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aywasan ing pamipakalat na niti. Ampon, makapanintunlunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ampong gamat do, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mipnong lugod, kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat kalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalog mo ing kalam mo, para king ikakayap da ring sabla. Ampon makaibye masampat asawop, karing pamangailangan da. Iti ang adwan mi king kapamilatana ning ginuming Yeso-Kristo ng anak mo, ama bibiyet mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Nuan a Maria, kamasmas ding salunan. San Rafael, Arkanghel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Manalangin tampo. Oig paming malugod. Balikdan meng mitmong ganaka ingke kang balayan. At kapamilatan dareting misteryo ning Paskwa. Idala mo kaya sana king ligaya ning pamanyubling mebye. Itingan na doon mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Hanggang eta mo po mikitikit. Magmisa ko po aldoldo balang alas 6 ning sisilip. At antabayan ng tapo yung balang metong. Pakisaglawe yo po resiping yung bale. Kumusta nyo po resiping yung bale. Ausan nyo ila po. Ay naman po bawaling mamaos ngayon. Yung po mag-text. Mangumusta ka rin kamag-anak tamong makarayu. Lalo na rin mga tuwa. Di nga lang kayabe bale. Tamong panandaman tamong magdilidini. Lalo na king panahon ning masakit. Aldoyti. Bendisyonan da kayo po ating kakatamong pamilya. Inginu manatili kaya kayungan At kaya ka, Antimuri, at bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kinlagyo ning igpa, poning anak, poning banan Espiritu. Amen. Kaya katang misa midaw niya. Eta magdili-dili, kaya katang pamaglakpe. Ing Diyos, kaya betaya. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia.
ina